Hvad så, Christian? Er vi klar? Er vi klar til at fyre den af? Banden af. Fyrer man af? Victory is finally here. Faktisk godt, når man begynder at stå nede. Den gamle skurk. Tobias på landsholdet! Jeg tror, vi har glædet os til den her koncert i flere måneder. Og et eller andet sted, så har vi alle sammen sådan haft op i hovedet, at det er midt om sommeren, det bliver skide fedt, høj sol og alt muligt. Men ærligt talt, når det så kommer til stykket, ikke? Så er det efterår! Kom hjem og spille, hvis det ikke var den her slags vejr. Er det ikke rigtigt? Fordi hvis der er noget, der indkapsler Esbjerg, så er det næsten en ordentlig stiv pik af en vestenvind. Og et eller andet godt i ansigtet. Sådan, mand! Øj, han er griner. Should I feel like I'm old in the future? And do you know what's exposed to the horizon? Instead of circles and U-turns. Everybody I know here first. Shape on success and expect it to fail without a clue. Roads will take us. No idea how the roads are laid. Martin, to the floor. All I know is everybody gets robbed. Neighbors not up with things in your pockets. Every time that we change your job. But when you got don't drink and drive. To make it right, then how do you know when you're fine? And if you never get any older, then how do you know you're alive? Started to run.